sweswo mi ngisera mngana lona FM nhlekani hakwamkela kana ngona ko Africa wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula ni kotisalana ngona ko Africa wa vulavula kusukala a studio 8 ambombela hilenga ha ambombela na kesa swinene mi ngisera mina ku hilombe ndleve ambombela khala ava ku hile na sport van'wana va ku hinela spray indlela le kambe nongora ko Africa wa vulavula wa ya mahlweni tani intolovelo kambe ke hina hi lo vakala ta lungisa swin'wana kambe ke hi mhaka ku tirhela gandlati lerikulu leri swa koteka ku nga haxa u ri kun'wana Afrika-Dzonga ka mintsinda ya swifundza swa Afrika-Dzonga hinkwaswo hi ndlela yaleyo kambe swi ri tani namuntlha hi lava ku vulavula hi la ku teka timhaka ta ku hlawula loko hlawuleka loko ku nga koho eka timhaka ta vavhoti hi ndlela yaleyo kambe leyi ni vavaku ku tlula na mpimo hi leya ku tlula 900 ya vaaki va Limpopo va ngeti va kombela ku va landiwa kaya va ta vhotisiwa koho va nga kumeki ni vula ku antshembi ku ani ka ndzi ku vutisana va ino la ku va hlangane na swona ke la Mpumalanga ku vanhu lava va nga kombela ku vhota va ri kaya va hetelela va vhota kumbe va pfumeleriwa va nga kumeki se va ku a va swi kumanga swoleswo a ni tivi ku endleka yini Limpopo masi va ku la Mpumalanga xifundza i xin'wana xa swifundza swinharhu leswi ku nga hava va yimela ku langwa vo tiyimela hi voxe independent candidates ku hava ka xifundza xa Mpumalanga na le a North West hi ndlela yaleyo na le Northern Cape hi laha va nge ku hava loyi a nge mini mi yimela ku langwa ni lava ku nghena na nhlawulo no tiyimela hi nexe hi ndlela yaleyo kambe swi ri tano mingiselo mehe kolonga yingisela stitcher ko Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming ya Mngana Lona FM.co.za a ni kha ni vulavula na muhumelerisi hi vulavula hi timhaka ta mavhotele kumbe hi timhaka leti ma Afrika-Dzonga mi khomisiwaka xiswona mi khomiwa kahle ngopfu la Afrika-Dzonga vona loko i nga swi koti ku ya vhota hi siku ra nhlawulo va swi kota wa kota ku ndla xikombelo xa ku vhota hi nkarhi lowu siku ra nhlawulo ri nga si fikaku loko u lahlekele hi pasi wa swi kota ku ya kuma certificate xa ku va u ya kota ku vhota hi ndlela leyi ni ku na vaaki van'wana lava hehlaka leswaku va susiwe tindhawini leti va tshamaka tona la Alexander ivi va lahlekeriwe na hi tipasi se xivutiso ku va ku loko mi lahlekele hi pasi a swi hluphi mi ya ka ndhawu leyi xikaya yi nga kusuhi na n'wina mi ya kuma certificate lexiya xa ku n'we mi na pasi kambe ri lo lahleka ivi mi kota ku vhota se mi nge vuli mi nge vhoti hi mhaka ku mi ha pasi mhaka ko se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga lava ku swi twa hi yo mhaka tolo hi kha hi vulavula hi ku van'wana va maAfrika-Dzonga mi hehliwa hi ku ve manyenyela ma swi ma tiphina man ma tiphina va ka mafesi va ta tirha ku loko wo tshiki lahlekele hi certificate iya a hi ku tiphina kokoloko kambe mi ri yini timhaka leti ta ku vanhu va endla xikombelo xa ku hi kombela ku va hi ta hlawurisiwa kaya ivi va nga ti kumbe va nga kumeki ama ha endlela yini xikombelo xa muxaka wolowo ke i swin'wana swa timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku va hi bula hi toho hi hafu ku bile awara yan'we nhlekani lowu hi ta va hi kha hi vhotisa la ka nongonoko wa Afrika wa vulavula ka mi vhotisa va xisati wa nghena u ri wa xisati u hi byela ku wa vhotela mani na swo hikokwalaho ka yini hi hafu ku bila awara yan'we nhlekani lowu hi le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Mngana Lona FM hi ta bula na va Independent Electoral Commission IEC ku va commission ya timhaka ta nhlawulo eAfrika-Dzonga na vo hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka ta ku swi fambe njhani ngopfungopfu ka xifundza swo fana va Limpopo la ku nga va na 900 ya lava a va fanele ku va va tikuma va ri ku vhoteni kambe va nga kumekangiku hi ndlela yaleyo kambe mhaka yo biha hi leyi ya ku kume na nghozi ya movha leyi nga koxa vutomi bya vanhu va 10 ku endleke yini pimana balo muteko wa mahungu wa nhlangano wa Afrika-Dzonga la nga ka yona mhaka yaleyo kumbexana hi ta nkuma hi ta twa kahle ku endleka yini fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 20 i bile awara ya 12 a hi twa min'wana mingiseri veri ku na mingiseri le a bulugwana nhlekani va vula mina veri mi kona n'wina vanhu wena u exi hi la hi tlela kona loko i tlele i twangala a vu twi swin'wana la hina hi twa ti-siren na swibambu mi ri yini wena khalanga wi loko vuhangalasi bya mahungu byi hi byela hi siku leri taku leri ra nhlawulo i mahungu lamanene
ka ku ta va na ku cinca kumbe ku na ku yisa mahlweni ka tiko rero lerinene ra Afrika-Dzonga. Mo ni khomanyana ka liya ya ku swa laveka leswaku ya ku hlawuleni, kambe loko se ni languta lavavo loko va ku va tsarisile va ku a ni nga swi koti ku ta no ka ni nga tivi hamba va teki na vuxokoxoko ku xivangelo i yini. Lomu ni nga na ntokoto wa kona ku na sweswiya swa ku loko munhu a nga koti ku tshinelela vukorhokeri mangulanda mara ku va ku tsarisiwile ku impela i famba hi wheelchair, ta vula ivi miya mi kuma ku munhu wa ku ya mashopo mara i ta a ni koti no tshukunyuka a ni humi hi nyangwa. Se vuvabyi byo khalanga a ni swi tivi ku hambi ni ta ku vo va na swithanithani kumbe leswo swo ringetela ni ta swi fana ni fana timhaka ta maphorisa. Kun'wana hi tseketsela maphorisa ku ri munhu a fonela 10-111 kasi huwa loko va fika laha ku hayi ku na munhu le ku ni tsemeleleni hambi wa vulavula loko ri ku tsemelelweni a ni xo kahle mara sweswiya swa ku taniya loko va fika maphorisa va kuma ku ya lokwe hi le ka mutititi. Se swi endla ku swi endla ingaku a hi tekeli swilo enhlokweni hi ri maAfrika-Dzonga. Loko ku va swi twa lava va nga endla sweswo a hi nga va tseketseli hi ngo vula ku ri a swi tshamisekangi ku ri vukorhokeri byi ta ka wena phela vanhu lava va famba hi tipetrol na michini ivi va fika. Ene ni swi hleketile loko swi sungula loko va ku ku na vanhu vo tala va nga tsarisa mara ni swi teka ku swi ta famba kahle. Ni vula leswi hi mhaka ku tinhlayo ta kahle leti ti nga tsarisa ku ti ta kheta mina na ti lava ku tiya ku ta khetiwa mani leswi futhi ni ndle kahle ni rhangelela ni nghena xivutiso lexi mi nga ta xi endla va xi endlini ka SAFM Stephen Protest lexi leswaku ya vhotela mali hikwalaho ka yini ni ndli kahle ni nga ngheni kwalaho hi ku ni nga ta tipaluxa. Kambe ke loko na hala ku ya mahlweni ni na xivono khalanga ka lava va nga endla sweswo leswaku a ni na xitshunxo no va na xivono ku ri a wu fi mukhuva wolowo hi ku hi le ku hunguteni ka tinhlayo hi ku a va tsarile ene ku tala ka tinhlayo khalanga swi endla leswaku kwalomu tinhlayo ti nga ta fambela kona ka mfumo lowu hi nga ta wu veka hi ta va hi nyikile vanhu matimba leswaku va ya endla yini va ya hi tirhela a ku gimeteni ni ta vula leswi loko a ko va na munhu khalanga a nga lo tshama laya a moyeni mara a kha a vona ka kahle va ku hi yena a nga yini ka Afrika-Dzonga a ku hi rero tiko ra n'wina a ni ta ku namuntlha u vula leswi a ku hi rero tiko leri ni nga mi nyika swi le ka n'wina swi le mavokweni ya n'wina kumbe ri veka mavokweni ya vanhu vo karhi leswaku va ta mi hluvukisa leswaku va ta endla leswi mfumo wu endlaka swona hikuva mfumo hi le ka xiyenge kumbe ka system leyi ku nga voting system leyi hi tirhisaka. Un'wanyana a fa hi vilela ku ri na mfumo lowu hi wu vekaka hi nkarhi wolowo sweswi ha veki ANC 30 wa malembe lama nga hundza na kumbe wu endla swona kumbe a wu endli swona kambe a hi swi tekeni ku va na vutihlamuleri lebyi kulu ka vana va Jehova leswaku loko va kha va rila van'wani va chokomba ka munghana lonene siku rin'wanyani xikwembu xi ta hi hlamula kambe a xi nga hetiseli vanhu van'wanyani va tintsumi to mbala swo basa pa hi ta va vhotela va lava hi dyaku na vona vuswa ivi ke yi suka ya maphepha no tshemba ku loko se hi heta ku vhota ku va na mfumo lowu nga tata kumbe xani swi vulavula na swithanithani a swi ta hungutana la ka munghana lonene ku endliwa leswi swintsongo kumbe swo tala leswi a ku fanele ku endliwa swona hi mfumo hi ku mfumo a wu xavisiwi loko a ku ri mavhengele ma nga fola ku ri na Pick n Pay na Checkers na Woolworths a ni to ya ka mfumo wa ka Woolworths kambe la a swi endlisi swona wun'we ntsene lowu hi nga wu keta na metro ni lava ku hetisela hi na ku teka un'wana mingiseri laha kambe a ni lava yo hetisela hi mhaka leya ku hi kumbexana hi minete swi vanga hi yini ku hi vona ka ungeti tanihi maAfrika-Dzonga swin'wana na swin'wana ho ndla leswi ya vengi i ku nyikiwa hi xilepulani swi ya non'weni vonani sweswiwani ndhawu leya tatana ya dokodela Mtswaleli yi ri na minduku yi ta va yi pfurile ku loko wo tshiki lahlekele hi pasi kasi vutihlamuleri bya ku i hlayisa pasi ku heyi ri nga ni lahlekeli pasi leri ni ta vhota byi ta va kwihi swi nga vuyela swi va ku yelana hi ku hlamula swo tsetse ku hatlisa swi yelana na leswi a mi vulavula hi swona tolo swa ku no nyenyela kumbe hololoha na mara a ku nhlokomhaka a ku ri ku nyenyela hileswaku mativa hi na ntungu wun'wana wa leswaku swilo swin'wana a hi swi tekeni enhlokweni va pfurile va ku hi lexi xi le pulana tanani mi ta kapula na ku hlayisa pasi ka impela khalanga hi va rivaleleni a hi swi tekeni ku a hi lava vo cukumeta na lavo veka va nga tiyingiseli kambe loko ko va na xikongomelo xa kahle ku mpela pasi ra mina ri lahlekeli twanani mfumo wu pfurile a no wu themendela
wu pfurile tanani mi ta na kusana mara na mi byela mi ta vulavula na yin'wana mhaka leyi yi nga tata ku ri no a ku ri na vanhu va nga lahlekeriwa hi mapasi a ku tangi vo tala va ta na kusana ku tele vana va nga va ya cina tambayi ni mi twi 0860002543 nakona ku yi Africa wa vulavula mina na wena hi laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula vativi hi vuya na vona loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ta va hi kha hi bula na va Independent Electoral Commission IEC commission ya nhlawulo ya Afrika-Dzonga kambe ke ku na un'wana muyingiseri loyi nhleka ehlekani na vaxumi botete mpfukeni hi pfukile minjhani mawuwani hayi pfukini se u fikini nkarhi hayi ku busy bot ni lava ku rhanga ni hlamula liya ya 700 ya vanhu lava va nga tsalisa ku va la ku vhakeliwa kaya va kumeka va nga ri kona makhelwana wa mina la Catchview tolo u tshamini a rinda i munhu loyi a nga apply a ri tlhavile ku a ta kota ku a vhota a ku tangi munhu hewa no tshemba ku namuntlha va ta va vhakela a va va byeli kasi hi ta va vutisa ni vheni swi tsala hansi ku a va va byeli ku namuntlha hi le ku teni a va fanele va va byela because va aplayini va tlhela va ni komba na loko va aplayini ku xitichi xa vona laha ri tlhavile vo ve le Catchview then kambe tolo va rindini va rinda ri za ri pela va communicate na mina siku ri siku ni za ni kombela un'wana ku at least a tshinele kwele xitichini ku va ta kota ku va pfuna namuntlha ni nga tsaka ngopfu loko vo kota ku pfuneka maswo hiko a va koti ku va nga ti fambela ku fana na munhu un'wana na un'wana kambe va la ku vhota maswo so and tshembi va la ku vhota n'wina ni mi ngo viteka mina a mugangeni va swi tiva loko ma vutisa va ta mi byela xiyisa lexi hi pfuna hi kwini a yi hlawuli mara a xi vuli ku famba ma xi vhotela xona mi ta titwela hi n'wexe okay so kambe a ni kombela ku a va pfuni please se lexi xi endlaka ku va na 700 mara va nga kumeki mfumo lowu nge le ku fumeni sweswi hi ku wu chuhwini a ni ku fikile vandla lera sweswi a ka ha ri minkarhi ya ku canvasa ni nge vulavuli hi mavito ya mavana va hleketa ku ta yiveka loko vo endla ti-special vote na munhu loyi a nga hanya kahle ku a nga ya ku swinyanyanini kumbe ya ku va n'wi tsarise special vote ku ve va kona lava va dingaka sweswo service yaleyo ku fana na va lava ni kha ni vula vona lavo tala va nga tsarisa a nga tirhi ka official service a nga tirhi ku fana na n'wina a nga tirhi maphoyiseni a hi nese mara va tsarise as a ti-special vote a ku ri na plan leyi a va lava ku yi ta tirha se a ya ha ri ku tirheni se hi swona swi nga endla sweswo kambe ti-special vote a ni tindliwa ka nhlawulo wun'wana na wun'wana ti va ti ri koho vanhu mi nyika swivangelo ivi va pfumela kumbe va ala swo sweswi a va landza na vakhegulu hala kaya ka gofu va landze na vakhegulu van'wana lava va tsakaka hi ku fola layini ku fana na mina a ni munhu wa ku rhandza special vote hambi ni tirha ka official service ni rhandza ku ya fola ende mindzuku ni ta ya ni ya vhota a ti-egiyani va swi vona se ku na vakhegulu lava vo ngo hina hi lava ku ya fola leyi ya kota ku n'wi langa kahle Zuma sorinyana ku vulavula hi mavito ya vanhu a ka ha ri minkarhi ya mihlawulo mara va ku tsarisani hi ta mi tela kaya kuve ve nge swi koti ku va landza vanhu va ku tano a kaya ma swi vona van'wani va ta va landza kaya mi kuma ku a va kona va ha yima sin'wini mara hi siku leriya va ku ka votiwa hi ku hi holiday a va nga ta ya hela se hi kombela ku hambi va chuhwini lava nga chuha va nga abuse ntirho lowu nga kona wu nga nyikiwa IEC wu fanele wu langutisana na vanhu lava va nga koteki ku famba lava nga vayimani hi vona va nga va vhakelaka lavan'wana a yini ha fola layini hi siku leriya hi kota ku kombana ku i mani n'wanuna i mani xinunana xa ncila wa bulubulu khensini swinene hlayisekani mawani hi swona ve ri ya kombana xa ncila wa bulubulu na hi lava ku twa vaxisati hi ta va vutisa loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara loko hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ku mi ya vhota hi mi langute yini vaxisati ntsena n'we va xinuna hi ta hlangana kwihi
kwele ringini minduku kama swi ri tano ku na minongonoko yo hlawuleka leyi nga ta va yi ri koho ya tiko xitleli tshama ri endleve ku na xipano xa tiko xitleli lexi nga koho le a Midrand a Galaga Estate a The Rock ku na xipano xa tiko xitleli lexi nga koho le a The Ranch a Polokwane ku na lava hi nga ta va hi kha hi ri a studio hi ndlela yelena mina ta loko nsuka la Mbombela namuntlha ni tlhelela kwele Polokwane hi ta va hi ri a studio hi ku tisela nongonoko wa Afrika wa vulavula hi kha hi languta ku ku le ku endlekeni ka yini minduku loko kha ku fambiwa hi timhaka ta nhlawulo se mi nga ka yini minongonoko leyi minongonoko leyi yo hlawuleka ya tiko xitleli yi nga hetelela yi fika yi kavanyeta yin'wana ya minongonoko leyi mi nga hi tolovela kwala ka Munghana Lonene FM loko hi kha hi famba hi ndlela yeleyo se mi nga to kombela ku va hi lehiseriwa timbilu loko swin'wana swi kha swi cinca hi ndlela yoleyo nongonoko wa Afrika wa vulavula ya fukubile awara ya 12 a hi tweni ni kuma misava ya awara ya 1 ya ta va yimise kwini mani Nkosi na Jauke va yime kulunga kulota hi byela swoswoleswo kwala ka Munghana Lonene FM na vona veri va ta tirha 24 wa tiawara hi siku ra nhlawulo ku nga minduku loko va za va thukela minduku va ta hlaya ri za ri xela mindlwa anti va wela kwihi Nkosi na tinhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi tsele un'wana wa ku famba sweswi i ri hayi mina na kana ku za swi ndliwa tolo i mhaka ya ku hani se tolo a ku ri exactly ku sele masiku ya 14 ku ya nhlawuriwini a hi swa tivoti hawu phela inkinga yakho ku a yi languti calendar ku votiwa rini wo tirha i nghene 5 years na 5 years ri ku tirha se hi nge stop sweswi ku tirha hi nga ha tirhi ku se hi ya voti hi ta qhubeka until 29 in fact even after va nga si hlawula yin'wana cabinet futa hi vona na wo hi vita kwalaho ku ta vulavula ta health ku ve se hi hlawuriwile mara ku ve se ku khetiwile mara government wu ri karhi wu famba loko hi hete tliliniki sweswi ku ve mundzuku ha vota hi pfula namuntlha andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela ila nga kona mingisero Munghana Lonene FM hiyo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi kumeni va khomixini ya nhlawulo eLimpopo hi twa ku va fambe njhani ka masiku ya voho ya ku va ku hlawuriwa hi tlhelo ra ku hlawula loko ku hlawuleka loko hi nga se fika ka sikunkulu munduku a hi amukeleni tatana Ramafalo hi twa ku va ri tatana Ramafalo nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM ihlekani khalanga na vangiseri va Munghana Lonene a khensa swinene hi hlanganile namuntlha mi le ka siku ra vumbirhi ra timhaka ta ku hlawula loko ku hlawuleka a hi sunguleni ka ku tolo mi fambe njhani khalanga muni kombisa ku ri ntiyiso tolo hi sungurile to ti-special vote ta hina hi try ku vhakela lava hi fanele ku va hi va vhakela lava ya vota ti-voting station na vo va tile but in terms of the numbers a hi kotangi ku achieve 50% ya province ya vanhu lava va endle ti-application hikokwalaho namuntlha hi sungule ka ha ri nkarhi ku ri kota ku va hi va vhakela hinkwavo emugangeni ya vona ku na nomboro yin'wana yi nge le ku haheni la ya 700 ya ku mi yini mi nga va kumi ku endleke yini ya vulavulani kambe mashi no a ni ku na nomboro yin'wana yi nge le ku haheni la yi vulavuriwaka venge ku na 700 wa vanhu lava a va vhakeriwa ka ti-special vote lava mi fanele mi ya ka vona ku va ya va vota mi nga va kumi tanihi IEC ya swi vula ku ri loko wo ya hi nga va kumi a ha vuyeli hi va hi endrile i ntiyiso tinomboro teto mi ta kuma ku ri ntiyiso u ta kuma ku nga ri ntiyiso a ni ti nghenelelangi ngopfu mara lexi nga kona swi tiva ku ri ku na la hi nga ya vanhu va ko a hi va kumangi se loko ku ve mi nga va kumangi ma va byela ku namuntlha ni le ku teni ka n'wina khalanga wa special vote kumbe njhani hikuva van'wani ka ha ku famba un'wana la a ku na un'wana a rindzele ku mi tata tanihi IEC kambe a mi fikangi khalanga swa hlamarisa loko munhu aloha a kota ku famba a ya kun'wana hi ku ri facility leyi ya special vote hi endlele vanhu lava u kuma ku ri a va koti ku famba ku ya kun'wana so yaleyo ya ku ri munhu u fambile ya hlamarisa hi ku ri a hi fanele ku va hi mu kume laha a nga hi nyika address ya kona a ni ri facility leyi ya vanhu lava u kumaka ku ri va nge koti ku fika ka voting station that's why hi endle ku ri va na home visit
so the minute munhu a kota ku famba ya kun'wana swi vula ku ri na le xitichini a nga kota ku ya Khalanga. Ni vula loyi wo yena i ri a nga koti ku famba kambe a rindzerile tolo a mitangi se xivutiso i ku ma va byela do you tell them ku ri hi le ku teni namuntlha ka wena kumbe hi tata mindzuku? Yi teka ku ri loko munhu a endla application a no application leyi na yo ya vula ku ri tata T27 or T28. Yeah. So that's why in the beginning I said ehleketa ku ri vanhu lava va nga endla application those people who cannot move or do anything from where they stay. They are always there. Yeah. That's why va yimela T27 or T28. That's our standpoint, Khalanga. Leswi vula ku swi nge vi ntiyiso ku munhu a ku mi rindzeriwile tolo mi nga ti hi mhaka ya ku i tolo na namuntlha. Correct. Se a ni ri nako ya ri karhi ya busy ya vulavula hi T27 na T28. Swi vula ku ri loko yi nga tangi T27 wa T28 yi ta fika. se loko mi languta ka lava vo ta kunene vona ke va tile lava a mi langutele ku va ta va vona ke va kha va ta leriya ra ku mi nga kota ku mi kota ku va heta namuntlha lava va nga endla xikombelo? Khalanga loko vo ta namuntlha hi ta va heta mara remember vanhu nkarhi wun'wana vo endla application mara va nga ti le voting station va tiva ku ri na midloko kumbexana va ta va na nkarhi va ta vote, especially lava va ti home visit va ti station visit. But loko vo ta staff xa hina xi va yimerile ku va hi va pfuna. No ni komba na ku ri u kuma nkarhi wun'wani a ni ri hi vulavula ku ri hi sungula hi 9 hi pfala hi 5. Mara u ta tsundzuka ku ri u have culture leyi ya ku ri vanhu va rhandza ngopfu ku ta late le ka ti-voting station ta hina. Van'wana na van'wana lava va taku hi for 5 will be able to process them. No loko 5 yo ba hi ta va processa ku fika hi va heta. Se loko mi kha mi languta loko ku ve ni tsandzekile ku ta ni ta vota hi nkarhi lowu wa special vote ni nga haya ka voting station yaliya ya Mindzuku ni ya vote? Correct, u nga ya ka voting station ya wena Mindzuku u ya vota, but this time you'll have to go where you have registered ku ri u kota ku vota, u nge yi kun'wana na kun'wana. Ni byeleni kwala ka where you have registered yi tirhisa ku yini? Khalanga xinghezi lexi kasi a ni ri Khalanga mi tshama Mavele. Yeah. Mara mi registerile Polokwane. Yeah. A mi swi vula ku ri sweswi loko mi ya Mavele mi nge koti ku vota ni. Okay. Mi fanele ku vota la Polokwane la mi nga register kona. That's where you have to vote. Ni khomeleni nyana ni u sungula no ndele vhengeleni a swi nga hlweli no la ta mbutisa xivutiso xin'we hi ta kota ku heta tatana Ramafala. Okay, Khalanga. Inkomo yi tatana Ramafala kusuka ka IEC ta vuya hi vutisa xivutiso xo hetisela lexi mi ni nga sala na xona i timhaka leti ta ku na tibalo tinharhu na le Limpopo tinharhu ti vula yini ta twa hi vona loko hi vuya laha. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi le ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika-Dzonga ve le ku tekeni xiboho xa ku va hlawula vurhangeri lebyi va vona ku ngeti hi byo byi nga ta va byi va teka ku ya mahlweni hi ndlela yeleyo ku hlawula kokoloko ku sungule tolo hi tivhoti ta ku hlawuleka leti ti nga ta hela namuntlha ivi Mindzuku ku va n'we mi ya ku eka timhaka ta ku va mi ya vota n'we mi nga ti tsarisa n'we mi byaraka vutihlamuleri bya ku vona ku tiko ra hina ri ya kwihi hayi lava mi ngo pfuka mi nga ri na mhaka na nchumu mi nga ti tsariseli mi nga ndli nchumu hi leswo mi nga ti ngheni rhurhani loko ri ka mi lava ku ti nghena tala tikweni leri a yini ni ka tatana Ramafala ni ta va hetisela hi ti-ballot papers letiya ku tinharhu ti vula yini kambe mi nga se vula swoswoleswo a hi tlheleni ka liya ya ku a ni sweswi mina ni la Polokwane mi kuma ku kumbexani laha ni fanele ni ya vota kona hi le Pietersburg High kumbe ivi ku va na ku munhu a nga ya a Tom Nodie se loko ku ve ni tsarise ku ni ya votela a Tom Nodie a ni pfumeleriwi ku ya a Northern. Ni nge ni ya vota eNetherland. A ni ri vito ra n'we ri le ka voters roll ya le
Tom Nogile. So loko mo fika North Island va ke ku tiko mi pfuna va ta mi tlherisa va kwawa yana ni la mi nga register kona. Oh, okay. Ya, hileswaku mhaka leyi ya ku lani nga register ko yi tikisa ngopfu yi strict a yi cinci nchumu i fanele i ya vota kwala yi nga tsarisa kona. Khalanga mo ni mi nyika background. Yeah. Mi ta tsundzuka ku ri 2019 we had issues mi kuma ku ri va ri ti-ballot paper ta shorta kwihi ti-ballot paper hala ta shorta hala ku humelela yini. So sweswi endle regulation ya ku ri kota ku controla ti-ballot papers mi kuma ku ri a ta ha short. Oh yeah. So it make so yi endla ku ri tipulani ta hina ti implement ya kahle. Unlike nkarhi luwa loko mi ri North Island mo vona ku ri hala ku tele mi ku mo ni ya Tom Nodie ni ya vota Tom Nodie. Sweswi a swa ha tirhi hi ndlela yaleyo la mi nga register ko la mi vota ko kona. A hetseleni mi ri mi nyika ti-voters ti-ballot papers tinharhu ti vula yini? Ntiyiso Khalanga ti-election leti ta 2024 hi ta va hi nyika 3 ballots. Ti tirha hi ndlela leyi. Hi na ballot yo sungula ya national. Ballot yaleyo Khalanga i tele ku va ilwela hi ti-political party ntsena. When you get it u ta kuma mavito ya ti-political party ntsena. That's national ballot. Hi na yin'wana va ri regional ballot. Regional ballot Khalanga loko u nghena u ta kuma loko va ku nyika yona yi ta va yi ri na ti-political parties na mavito a ti-independent candidates. So yaleyo yi contestiwa hi ti-independent candidates and political parties. U ta kuma ballot number 3 ya provincial. So leyi ya provincial legislature you'll get political parties na ti-independent candidates eka yo Khalanga. Hayi ta bula tatani Ramaphosa ha ta bula vhiki leri hi mina na n'wina ku za ku fika ra vuntlhanu hambi swi ri tani hlayisekani khensi swinene nkarhi wa n'wina. Khalanga na mina khensa ni nkarhi lowu mi nyika koho ku ri kota ku hlamusela vavhoti va hina ku ri swi famba njhani. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i tatana Ramaphosa va suka kwihi va suka ka commission ya nhlawulo eLimpopo IEC hi ndlela yaleyo a hi kha hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka totoleto ta nhlawulo lowu hi nga langutana na vona van'wani vile se va hlawurile ve ri vhoti xihundla kambe vanhu va kha va hi byela munhu wo tsala laha ni n'wi voni yin'wana a tsala ka Twitter a ku ma swi vona laha na ha ku heta ku vhota ni vhotele va swi vula hi vito se xivutiso ku ta va ku himpela na laha nga vula swona hi laha nga vhota kona na hi yo mhaka va ku mi nga hi byeli hi mhaka ku mi tala ku vula leswi mi ndla leswiya a hi yeneni ka muteko wa mahungu wa nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga loyi na yena loko nhlawulo lowu hela i ta va ofoma hi ku karhala i Pimani Baloyi ha tinyungubyisa hi yena un'wana wa vatirhi va nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga lava nga le ku tirheni ku hi teka ni n'wi vona kha haxa na mpundzuku ka ndhawu yin'wana ya Nkungwa xi kha xi n'wi ba xirhami a hi tweni ku i kume yini Pimani Baloyi nhlekani Khalanga. Hayi na swi twa ku mi thewukerile kwana mani a hi sunguleni laha mi nga hi tsela kona sweswi ka ku humelele nghozi hi nga se tlhelela ka leswa swa special vote laha ka nghozi ku endleke yini Khalanga swi tikombi nga ku Nkungwa lowa mi nga wu vona lowu a ri ka wona nampundzu a wu nga ri Polokwane ntsena dorobeni ra Polokwane ntsena kasi a wu ne hi tindhawu ta le kusuhani na doroba a wu ri kona ku ya hi vaofisiri swi tikombi nga ku ri na Nkungwa eka gondzo leri ri xikarhi ka doroba ra Polokwane na doroba ra Sinovarwana laha a ku ri na thekisi leri ri rhwale vatirhi van'wani va vona i vadyondzisi lava va tshamaka edorobeni ra Polokwane kambe va tirhelaka endhawini le Sinovarwana a va ya entirhweni kasi ku ri na lori leyi na yona yi ri na muchayeri se eka Nkungwa loku ya hi vaofisiri ingaku muchayeri wa lori u tsandzeke ku famba egondzweni ra yena a nghena ka oncoming laha ku nga vuya ku chayisa timovha leti a hi vumbirhi ta tona ti chayisana hi le mahlweni ku ya hi leswi va vulisaka swona ti patsanile ka nkarhi wa sweswi va le ku ringeteni ka ku ti hambanyisa va kota ku humesa vanhu lava va ri ka timovha leti ha vumbirhi bya tona mi ta twisisa Khalanga taxi yi khandziya hi va hi nhlayo le henhla ya vanhu so eka nkarhi wa sweswi
vaofiseri va ri ku hava na munhu na un'we loyi a nga pona kambe a va swi tivi leswaku loyi vanhu vangani kambe va hleketa leswaku i vanhu vo tlula 10 lava nga lova loko sweswi eka scene MEC wa vutleketli va ri kona va vule leswaku ku tiyisisiwe leswaku 9 wa vanhu va kote ku humesiwa laha va patsane na van'wani kona va ya mahlweni va humesa lavan'wani va ta ku loko va ka va humesa va ka va tiyisisa nhlayo leswaku nga ku loyi vanhu vangani kambe eka nkarhi wa sweswi ku tlula 10 wa vanhu va lovini eka nghozi loyi gondzo leriyani khalanga ri pariwile vatirhisi va mimovha va byeriwa leswaku loko va boheke ku fambela patwini leriya swantswa va tirhisa gondzo rin'wana ematshan'wini ka leriya kambe vaofisiri ku na xindlelaninyana xa gravele laha tlhelo ka rona gondzo leri laha van'wamapurasi va tirhisaka yona loko u boheka ku famba eka ndhawu leya u ta boheka ku redirectiwa u nghena yona eka xikupatwani lexiya ku va i kota ku fika laha u ya kona kambe a ku fambeki ku tele swinene vaofisiri va sungule ku tirha nghozi nga ku yi humelele kwalamu ka awara ya 6 ya nampundzu mara na sweswi va ya mahlweni va tirha ku humesa vanhu lava nga lahlekela hi vutomi bya vona lahayani khalanga loko ka vanhu lava kumbexana va nga va ka va kha va ri tirhisa patu leriwana ni patu leri ra R101 bypass ri taku ri ya va All Days 19 hi loko se i jikini i ya ka Sinovarwana kumbe hi loko wa ha famba la i nga se jikaka ku ya Sinovarwana loko i nga se jika khalanga loko wa ku hindza mati vona ti-village ta tale Botlokwa ta tale Muleti u nga se fika le Bochum hi laha nghozi yi nga humelela kona ene khalanga mi ta tsundzuka i gondzo leri ri nga busy ngopfu ri na tilori letikulu leti rhwaleke swilo swo tala so ku na mintila yo leha ya timovha leti nga ematlhelo ka gondzo hikuva ti tsandzeka ku hindza vaofisiri va le ku ringeteni ka ku va redirecta ku va ya eka ndlela leyi nga kona ya gravele kwala tlhelo kambe ku inconvenience ke vanhu vo tala ngopfu khalanga ni khomeleni nyana kantsongo ni hundza hi laha ni lava ku se hi languta timhaka ta nhlawulo ku mi vone yini ku sukusela loko mi ri le ka kutolo ku fika namuntlha SSP Mani Baloyi a hi hundzeni laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona kusuka eka nongonoko Afrika wa vulavula na mteko wa mahungu Pimani Baloyi la ku nchucha sweswi kambe ke hi la ku hetisela Pimani un'wana ni vutisa ku hikokwalaho ka yini ka xiviko xa n'we a mi nga kombi timovha leti ti vulavulaka ti nga khumbeka ka nghozi ku nga va ku ri na swivangelo swin'wana Pimani khalanga ku na milawu yo hlaya ngopfu ya vuhaxi mara ku na milawu yo hlaya ngopfu ya mafambiselo ya ti-accident scene xo sungula maphorisa hi vona va nga responsible for accident scene and a va pfumele na munhu nje na me loko ni yelani representative ya members of the public a va pfumeleriwi ku nghena va kanganyisa ku tirha ka maphorisa ka accident scene ka crime scene yin'wana na yin'wana so xo sungula hi xexo nawu walowo wa ku a hi pfumeleriwi ku va kusuwani kambe loko hi languta swa vuhaxi mahungu ya hina khalanga ya vona hi mani na mani leswi katsaka vana se na mina lexi ni swi vonaka ku loko ni xi languta xi ta ni chuhisa nyana a hi pfumeleriwi ku hi swi teka swifaniso leswi hi swi yisa moyeni ngopfungopfu loko ku ri live television hi fika hi kombela laha hi yimela ku kulenyana hi make sure ku ri ti-cameraman ta hina ti-experienced swinene ku tiyisisa leswaku a hi fanelangi hi kuma ti-call kusuka ka tiboso ta hina va ku why mi kombete ntsumbu wa munhu hi ku ku na vana lava vonaka mahungu eka nkarhi wa sweswi so i xivangelo lexikulu xexo mara xin'wana i ku maphorisa a va pfumeleri ku va va disturbiwa hi fanele tanihiloko hi hi veka mahungu hi twisisa leswaku maphorisa va le ntirhweni ene mindyangu ya lava nga lova va lava ku kota ku lahla varhandziwa vona as soon as possible loko va fanele va va ka va tirhisana na hina hi vona ku hi teka hina hi tekini hi kavi hi disturba scene khalanga so i ti swivangelo leswikulu leswi nga endla leswaku na loko namuntlha loko mahungu lama ya mahlweni endzhaku loko se hi makatsakanyile swifaniso swi nga ta ya moyeni ku ta ku swifaniso leswi swi nga ta va swi hlele kahle ku ri leswi a ku na ngati a ku na rintiho a ku na nchumu hi ku i mhangu leyi chavisaka swinene khalanga mi ta twisisa loko va ku timovha leti ta patsanile vanhu vo patsaniliwa ku susiwa hi jaw of lies a hi swilo leswi swi nga basa ku va swi ya emoyeni ngopfungopfu eka vavoni va hina lava katsaka vana ni mi twisisa mina cancer swinene ntava ku na n'we hi swa mi tikela swi tanihi hi vateki va mahungu swiyimo leswi mi hlanganaka na swona kambe a hi yeneni ka timhaka ta nhlawulo ha ni mi twini na tolo mi kha mi
mi kha mi kaya Xipedi mani loko n'wana mani ku ti vulavulela Xitsonga ke ka ha reta swi na mhaka mi kha mi vulavula na koko loko mi languta timhaka leti ta tinhlawulo wo hlawuleka hi ku ya hi tihlo ra n'we tanihi muteki wa mahungu mi vone yini? Khalanga kube la Limpopo ku tsarise vanhu vo tlula 162,000 ku va va hlawula ka swo hlawuleka namuntlha na tolo ene kube more than 92,000 wa vona a ku ri vanhu lava va IEC a va fanele va va votela lavan'wani a ku ri vanhu lava ta ya xitichini ku ya va ya hlawula a ku ri ntirho lowukulu ku ya hi IEC ka ti-voting stations ta vo hinkwato ta laha Limpopo a ku va 16 ntsena leti a ti ri hava swikombelo leswi swa ku vanhu va hlawula tolo na namuntlha so a ku ri ntirho lowukulu lowu i ntirho lowukulu lowu va IEC va nga langutana na wona lowu namuntlha va nga va vona ku swa antswa hi ku tolo va sungule va pfule switichi kumbe va sungule ku endzela vanhu hi awara ya 9 o'clock va vona ku namuntlha inge va sungula va tinyika awara nyana va sungula hi 8 ku tiyisisa leswaku va kota ku fikelela vanhu hinkwavo mara Khalanga lexi nga humelela va IEC veri va hlamarise hi ku about 70 ya vanhu lava nga endla swikombelo leswi 700 wa vanhu lava nga endla swikombelo leswi tolo loko va ya makaya vona a va va kumani na tinhlamulo ta leswaku munhu u ye kwihi swi ndisa ku yini va ku ene vona namuntlha hi ku namuntlha vo songa a va nge he tlheleli lomu va nga ya tolo so i ntirho lowu IEC wu nge te vona va wu vona as dry run ya ku hi Ravunharhu va ta swi kota ku fikelela about 2 million wa maAfrika-Dzonga lava nga titsarisela ku hlawula laha Limpopo yi ri yoxe ku ri hinkwavo va kota ku hlawula na va ku loko vo kota ku wina eka siku ro sungula tolo na namuntlha swi ta kombisa ku hikanene 2 million loko lava nga sala ka 2 million leyi na vona va ta kota ku ya switichini swo hambanahambana na vo va kota ku hlawula Khalanga. A mi nyikiwangi swiviko swa ku kumbexani swinchinachinani swa vo swi fa swi va kavanyeta kumbe vaaki va fa va kavanyeta sweswo? Khalanga a ku ri na swiviko swo tala ngopfu loko mi vulavula hi vaaki vo lava ku kavanyeta matirhelo ya IEC province hinkwayo kambe va IEC ve ri swiviko leswi na vona va swi langutiserini kambe a ku vangi na ku siveriwa ka na xin'we ene va ri thekinoloji ya vo yi tirha kahle michini ya vo yi le ku tirheni kahle va kombisa ku va na ku chuha ku kumbexani mindzuku lava a va chuhisete leswaku va ta pfala va ta sivela kumbe va nga endla kambe namuntlha na tolo a va endlangi tano kambe va tirhisana na maphorisa va tiyisisa leswaku munhu un'wana na un'wana i ta hlawula va ku hambileswi switichi swi pariwa ku hi 9 o'clock loko u kumeka u beriwe 9 ri ndzeni ka xitichi wa ta ya mahlweni u hlawula leswaku kahle va ti lulamiserile swilo hinkwaswo swi lulamile munhu u teka pasi rakwe a ya xitichini lexi a nga titsarisela eka xona a vona leswaku wa hlawula mundzuku Khalanga. Ni tshama ni kha ni mi navela sesi wa mina ku va mi ri muteki wa mahungu ku mi ya hala na hala sweswi a ni mi navele mina ntirho wo tala ngopfu ni khensile sesi wa mina hlayisekani inkomu Khalanga langutela ku tirha na n'wina inkomu a khense sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM se Spimani Baloyi Baloyi hayi ncindari hayi Baloyi ni vula xivongo kambe mi swi ri tani mi yingisela Munghana Lonene FM i sweswo swi mahungu yo ka ya nga tsakisi yalamo ya nghozi liya kameke hi ta ku yini van'wani va ri nkarhi wu tani lexi hi nga kombela ku xona i ku va hi va veka swikhongelweni hi tiya na vona hi nkarhi lowu wo tika hi ndlela yoleyo hi yo mhaka minkarhi ya ku tala ha kombela a hi papalateni timhaka ta ku chayela hi rivilo hi ku chayela hi karhele sweswo swa ku taniya kambe a hi swi tivi ku swivangelo swa xiyimo lexi swi nga va swi ri swihi kambe ke a hi ringeteni ku sirheleleka lomu emagondzweni mindzuku siku ro wisa swi vula ku loko swi koteka a hi sukeni ka ha ri na nkarhi leyi ya lomu hi nga titsarisela ku vhota kona ivi hi ya vhota hi va na vutihlamuleri bya ku vona leswaku ha hoxa xandla ka ku i va mani va nga ta hi rhangela eka ntlhanu wa malembe lawa ya nga ta landzela hi ndlela yeleyo hi ta tsakela ku mi vona mi kha mi ya vhota hi tindhawu ku ya hi ku hambanahambana laha mi nga titsarisela kona hi ndlela yoyoleyo hi va mhaka ko xexo xiviko va ka hina mi n'wi twelise Spimani Baloyi a ka hi nyika xiviko ku ya hi laha swi nge le ku fambeni kona tirhi kutana na minongonoko yo hlawuleka leyi nga ta va yi kha yi famba ka Munghana Lonene FM ku sukusela mundzuku xikongomelo nkulu ku la ta vona ku mbangu wa ku hlawula wu le ku fambeni njhani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu se na wehe hikwalaho nga koho mingisero me wo tshama u ri endleve ku twa ku hi ta va hi kha hi ku tisela timhaka hi ndlela yaleyo yo mhaka na vafambisi va vurile ku Khalango loko ku ri ku tirhela Polokwane vana wu ri Polokwane mindzuku
kwava leswaku ta va ri mbombela kumbe kwihi va vule sweswo ku ndlela ku swi ta kota ku hlangana loko ri ku tirhela a the ranch vana u ri the ranch munduku loko ri ku tirhela a midrand a the rock vana u ri the rock a midrand hi ndlela yaleyo ku ndlela leswaku kota ku vona ku ku nga pfi ku va na kun'wana munhu a tsandzeka ku hlangana na un'wana hi mhaka ku un'wana a nga se fika ntirhweni wa yena hi ndlela yaleyo se yo mhaka na mahungu ya misava ya ta hlayiwa 24 wa tiawara ku sukusela loko va ze va sungula ku hlaya mahungu munduku va ta fambisa sweswo mi famba na vona kwele ka va gongomela na madyambu va ka va hlaya mahungu va dzutsa vurhongo va ka va hlaya mahungu mizemi ya vuya ka phapha mafuti ku ka ku hlayiwa mahungu se ku ndlela ku hi kota ku va hi twa ku moya na mbangu wu fambisa ku yini hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu loko hi kha hi ya ka nhlawulo lowu nga ta va wu kha wu teka xiboho xa ku Afrika-Dzonga yi ta va yimise ku yini loko se ku kha ku yiwa eka malembe ya 5 lawa ya nga ta landzela hi ya mavhengeleni hi ya mahungu ya misava na mani nkosi na Jawuke kusuka kwalano hi ta va se hi kha hi teka tinqingho hi tlanga na ti-voice note leti mi nga ti rhumela ivi hafu ku bele awara ya 13 ta va kha hi bula na vamani hi twa ku vo va ri yini hi nhlawulo lowu hi nga langutana na wona munduku hi ndlela yaleyo tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na muhumelerisi good party ya ku voteni mpela mundzuku mina loko nga tivi ku lava special vote la ku vota inhlawulo hlawuleka va tsalisiwa nkarhi mani hi ku kahle information a hi kumi hi ku hetiseka ku va tsalisiwa rini va special vote lava ku ya siku ri ra va tsatsaka hi roho ku munhu na va tsatsisiwa fana na hele ku ya kwali hi vota ku hatsatsa ko good party ne ku va khugula vota good party mina vona va selele ndzhaku ngopfu a va swi tivi swa special vote ku na van'wana va swi koti ku famba total mara va swa special vote va swi tivi leswi information leti humena kahle man a hi kuma next time kumbe minkarhi leyi taka va lunghisa manje Godfrey Gothenburg ene lo anga tsala la Manyeke Godfrey wele Gothenburg la tshama ka Twitter mara a ku a swi tiveki Godfrey so yini i khala hambi ku ri kwala ka munghana lonene kwala ku na minongonoko ku hileswaku loko ya nga nhlawulo ku huma xin'wana va xi vitanaka election timetable va mi komba ku n'we mi lava ku ni tlhela swi vula na kwala ka minongonoko walowu ni ku siku ro pfala hi leri siku ro pfala ku ri n'hweti leya Mudyaxihi ku ve va pfalo loko swi ta ka timhaka ta n'wina mi lava ku ya vota so hi masiku lama mambirhi swi va swi vuriwa mi hayi kona mana ku na information alright Botpet mini vo lava IEC va hi feyila swinene South Africa yi kahle hi technology man ku fana loko mi ya tibank ma vona masiku lama munhu a nga ha fambi na pasi hi rintiwo ra yehe ri kota ku hlamusela vuyena ku hi yena mani va tsandza yini man na ku va hi cincela munhu un'wana na un'wana a vota la nga kona ntsena ri Afrika-Dzonga vanhu a va ta vota swinene but hi ri yini namuntlha hi munhu loyi a nga foyineriwa va ku hayi mindzuku tata attenda interview a Gauteng a suka Limpopo a ka swi lava ku vota swi vula a nge he voti hi ku a nge tshiki ntirho hi mhaka ku lava ku vota ni mathebula khulumeke inkomu Coleman holiday mnduku ya ka interview yele kwihi holiday siku ro wisa mnduku i ta famba loko heta ku vota manyenyelo sweswo mingisero mugana lona FM 10 timinete ntsena ibele awara ya 12 ya 13 ka Afrika wa vulavula ka mugana lona FM na ti voice note veri karhi na ti voice note timbirhi leti nga ta ti tlanga kambe ana hala ku vutisa loyange va ku vitana ka interview minduku ntshemba n'we mi vulavula hi ti-peace job a mi vulavula hi ntirho a ntirhweni minduku holiday swa ti-peace job na minduku va ka vi vita tata hetisa xisakala kumbe tata hetisa hi peace job yaleyo mara ntirhweni ku interview ya le ntirhweni minduku hi holiday swi yo yini rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehlekani Botpet ku na swin'wana nga koti ku swi twisisa lani mani ni vona xikolo xa hala ka hina ka Magona xi hatla xi huma xa primary xikolo xa Hoji Primary School
reason va ri i ku mundzuku ka votiwa lexi ni nga koti ku xi twisisa i ku va ku votiwa mundzuku ivi xikolo xi hatla xi huma namuntlha ku nga ti 28 swi khumbana kwihi a ni ti-voting leswo vhota va ya pfula hi 7 nampundzu swa switichi swo vhotela va pfala hi 9 namadyambu vadyondzisi loko ku ri ku i timhaka to wisa va to pfuka va wisile mundzuku va ti pfukela kahle hi vo ma 10 11 va hlamba va sweka loko ri va lava ku tlhela va sweka ivi loko se dyambu ri rhenga va ti fambela va ya ku vhoteni leswo xikolo xi hatla xi huma ni twa ni nga yimi na swona inkomu mara se ka radio swi lava yini a ni loko ve n'wina ma vilela hi ku xikolo xi hatla xi huma yini hambi swi tiyi xivangelo yini yonani xikolweni a ni swi vula ku mina n'wana hi yo mhaka mi vilela a so hayi mani i swa ku swi lava yini swi ka radio sweswo swa ku xikolo xa ka Magoma xi hatla xi huma yanani mi ya vutisa ku hikokwalaho ka yini loko ha ha dyondza xikolo a ku ri na ntlawa wun'wana va vitana a va ku yini a va vita a ku ri a ni tivi ra Xitsonga a ku ri ra Xitsonga a va ku i va matsiva a loko hi ri xikolweni phela leswi ko va ndlela yin'wana yo n'wemiwa matsiva ni vula ku hi le phakati ka timhaka ta nhlawulo la tiko hinkwaro ri khomekile ri lava ku ta vona kumbe mundzuku bya tiko leri byi ndlisa ku yini n'wemi ri vana va vuya xikolweni kumbe va vuya va nga dyangi kumbexani mi nga vilerisa hi kumbexani va nga se dya leswiya swa swakudya swa le xikolweni a ni tivi hayi man man hayi hayi mani swi tshika rixini khalanga na muhumelerisi ncindani khalanga leswi yena wa n'wina kwalani wa swi vulavulaka na swi twa khalanga mara mina no va na mhaka yin'we ni nga yi twisisiku veri munhu i fane a rindza ti 27 na ti 28 rin'we ra malama va ta va tini so u swi tiva njhani ku sweswi ka wena va tini hi ku veri ka lava va nga ya ve nge he vuyi so indication yo komba ku ka n'we va tini ve nge he vuyi ni fane ni ya vhota hi ti 29 hi ku already ka mi va hindini nga ri kona swi va swi ya swi tivisa ku yini kalanga munhu ya swi tivisa ku yini hi ku veri va ya loko va ya swi vula ku loko va nga kumanga a va ha vuyi so va tini a va ni kumanga hikuva ni nga swi tivi ku va tata hi ti 27 kumbe hi ti 28 ve rin'we ra wona so swi vula ku ti 27 na ti 28 u fanele u kumeka u ri kaya masiku malama hinkwawo ku vula ka vona so va tini ka mina hi ti 27 va nga ni kumi and a va ha vuyi so ni ya swi tiva njhani ku a va tini ve nge he vuyi khalanga ni ya swi tiva njhani ya leswo cintani ni fela ku ni le mbombela se he mhaka ka ni le mbombela o tisa van'wana van'wana kwa moyeni ku nghenani khalange ta vulavula na n'wina a hi swona ni vula ku a hi sunguleni la special vote ti hi kambirhi mingisero wa mina ku na special vote xa vanhu lava va tsandzekaka ku suka kaya va nga ta teriwa kaya ku na special vote ta lava va nga kota ku vo hina hi nga ta va hi ri ntirhweni siku leriya hi nga ya vhota sweswi na namuntlha na tolo matwa nako loko ni le xikombela a ho tlakuka hi ku mi ni tirhaka munghana lonene ya ku vhoteni loko ni le xikombela se n'wina mi kota ku ti fambela mi ya hala na hala mi fa mi ya le ncuveni ne yini a mi khumbeki ka ku teriwa kaya lava va teriwaku kaya hi lava ku nga va ku ri vadyuhari ku nga va ku ri vanhu lava va nga le ku vabyeni ku nga va ku ri vanhu lava nga ta ka va nga swi koti ku ya mitshungwini le ku nga na vanhu ku ya hlawula hi siku leriya hi vo va teriwaku kaya se va nga ku kumi iye kwi wo swi koti no famba i nge swi koti ku ya ni le ka nhlawulo a va ku kumi iye kwi okay kumbexani va nga ku kumi siku rero hi mhaka ku iye ka timhaka ta kumbe iye ka check up kumbe iye ka yini kambe va mi byerini masiku va ku i ti 27 na ti 28 se swi vula ku loko swi ri tano mi teka xiboho n'wina ku mi byela va IEC ku phela mina ni la masiku lama ni nge koteki ku ndava ni ri ka check up mara ku hundza kwalani ka ha ri na swin'wana va ka hina we kota ku no ya ncuveni a wu fanelangi a wu ngheni ka swa special vote i nghena ka special vote ntsena loko ri ku i nese i dokodela phorisa munhu loyi nga ta va i khomekini hi swivangelo swihi kumbe swihi hi siku leriya i ta va ri ku tirheni lava hi tirhaka na hi tiholodeni a ni hina hi tirha na hi tiholodeni hina hi nga ta hi ya kombela ku vhota masiku na mambirhi ma nga si fika le ka layini leyo tala
ntsena hayi ku na minongonoko leyi nge le ku yini mahlweni kwala ka Munghana Lonene FM yi dyondzisaka na hi timhaka ta nhlawulo ka minongonoko ya tidyondzo a mi fane mi yingiseri kahle a mi ta muka mi swi twa kahle swilo leswi un'wana I tshama a swi vula ku hina maAfrika-Dzonga xin'wana xi dlayaka I mhaka ku hi twa ingari hina vun'winyi ngopfu ka xin'wana leswaku un'wana va twa hi yena loko va nga pfulanga dokodela Mtswaleli sweswi ka Home Affairs va ku a hi pfuli minduku un'wana na ku ya a hi ta votisa ku yini ku ka Home Affairs va pfarile le mhani ra pasi hi wala vun'winyi byeswo ya a hi mi tumisa 0860002543 mi nga rivali loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava hi cinca gere vulavula na vaxinuna a no mi zonda na tinhlayo ti vula sweswo loko ni languta ka tinhlayo ta vanhu lava yingiselaka Afrika va vulavula ku ya hi ti-statistics leti va hi nyikaka tona ku tele vaxisati ku tlula vaxinuna kambe hi twa n'wina ngopfu laha a ni ri swibihini a no vula 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za at Africa Munghana I Twitter handle a hi mi twenini mingisero un'wana a kha ni byela hi timhaka leti ta ku ma vona xin'wana xi endlaku ku va nga kombi va thelevhixini timhaka leti ta nghozi leya ya I mhaka ya ku mi kuma ku van'wana va se swi tiva maxaka ya vanhu lava nga khumbeka ka nghozi leya se ivi va vona movha yi kha yi ku xingi DP ma swi vona se ivi va hi sweswo se hi swo swi endlaku ku va nga huwahuwi hi ku kombakomba swilo mi nga se swi vona yaleyo 0860002543 na ri teka riqingho ra rindzaka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha hi nga khomi yingiselo meya hi twi ku angula ku yini 0860002543 mbombela tin'wana ta tindhawu ta kahle swinene wa swi twa loko ri la Riverside ku hawa a ri munhu a ngo haxa mikwalo masiku hinkwawo ta kombela ka mufambisi Sesi Rose va ni pfumelela ku ni ti haxela kwala kambe hambiswiritano a hi amukeli un'wana mingiseri hi loyi hi nhlakani ku ta va ku ri na nyimpi yikulukumba ngopfu kwala mi nga kona hi Mugivela Bospet loko mi tiyisisa mi kha mi ri vula vito rero mi tisa mihloti timbilwini ta vanhu hi ku chuha byasi byi nge mili kwalaho ene loko swi hela swa nhlawulo ni vuya kwala loko swi hela swa nhlawulo ni vuya kwala hi ta vona ku impela byi nge mili na ni ta va ni ri koho kwalaho kusukela wa wumuna ni ta va ni khempe kwala fela mara a hi swona ngopfu swi nga ni tisa la moyeni leswi nga ni tisa moyeni Bospet I ku vaakatiko hinkwenu va tiko ra Afrika-Dzonga nkarhi wo totoya hi hisa swikontiri hi rilela mapatu hi rilela mati hi rilela hinkwaswo hi rilela gezi wu fikini ku nga ku ya hi ya fola tilayeni hi toya hi ku ba xihambano laha hi vonaku I nga ri mati gezi mapatu matata leswiya swa ku hi ta vhota minduku ivi hi wa mintlhanu mi hi pfalela patu hi nga koti ku ya ku Zavalazeni ku ya swikoropeni a hi swona a hineni ya vhota minduku hi vona ku tiko ra hina ri yisa ku yini mahlweni ene ntiyiso ngopfu sweswa ku kahle futhi no laveka swilaveki swilo leswiya swa ku vanhu va hi pfalela patu va ndla yini na yini leswi lavekaka I ku hi siku ra nhlawulo mi hlawula ivi loko se mi va hlawurile mi hamba mi va vutisa ku ayi leswiya mi nga hi tshembisa swi ndlisa ku yini mi fika kwihi mi ndlisa ku yini ivi loko nkarhi wa vo hela va nga mi ndlelanga sweswo ene I vutihlamuleri bya hina Bospet ku tiva vanhu lava hi va hlawulaku I ta kuma ku munhu minduku I ya ku hlawuleni ka vandla ro karhi ni ra va hlawula rini a nga swi tivi ku loko ku ri ku I hlawula vandla leri president ya kona I mani xandla xa president ya rona I mani matsalani wa rona I mani ku ri mina ni vona I nga ri ha ri na ntirho wukulu tanihi maAfrika-Dzonga wo tiva ku ri loko hi fane hi hlawula hi xikongomelo xihi ku na ku rhandza phati Bospet vanhu va Afrika-Dzonga politiki yi fanisa na ntlangu wa bolo
leyi ya ni nga yi vhoti 2019 a hi yona leyi ni yi landzaka Mindzuku, ende na loko ku ri yona hi loko ku ri ku na ha vona ku ya ha tirha kahle. Phela ku vhota hi vhotela ku hi vukorhokeri hi le ku byi kumeni na, ka leyi hi nga hi vhotela tolo na yi le ku endleni ka swona leswi hi nga hi rhuma swona na. So vaakatiko vo tala va Afrika-Dzonga Bothphetho hi rhandza tiphati ku fana na ntlangu wa bolo. Ma vona xipano lexi ya xi nga ka namba 10 hambi xi ya ka namba 16 va ta famba na xona. Mara swa xipano lexi xi nga ka namba 10 hamba u nga nyikangi hi xona, wa yi nyika hi xi ka namba 10. Hayi no nyika xikombiso. No. Ivi xin'wanyana Bothphetho ni ka ya vumbirhi ne, loko hi fona Bothphetho ho fona a hi dzimbetani phela, a hi tirhiselani matimba. A ni voni ku ri maendlelo ya kahle loko muku ka kusuka la ku fika la a ku ngheni vavanuna ntsena, kusuka la ku fika la a ku ngheni vamhani ntsena. A hi dzimbetani phela la, ene a hi ku vavanuna va na airtime yo tala, ene a hi ku vamhani va na airtime. Also swi komba ku vona va yima loko hi kha hi fona hi nkarhi lowun'wanyana va ku a va foni va hina hi ta nyikiwa ya special. Bothphetho maendlelo malama loko vuya ka nhlawulo mina na vayingiseri van'wana malavi. Mina ni ri nongonoko wa n'wina phela sweswi wa miri kusukela ya fasiwana ni hi pfala okay mara n'wingiseri ni kombela ni khomeli kele a na swi twisisa ku swi nga fambangi kahle, kambe a hi languteni ku sukusela hi sungule nongonoko lo mi tshemi mi twa n'waxisati a vulavula. A hi dzidzimbetani ni kombela ni hetisa, mi tshemi mi nga twa n'waxisati a vulavula, a mi n'wi twangi a swani va kwihi. Okay ni kombela namuntlha hi va nyika ro hetisela, ni twa ku ni ta va ni kha ni va vutisa kasi mi va mi ri kwihi, hi ku sweswiwani na mi twa mara loko hi ka hi famba la a hi mi kumi. Se swi ndza ku tinhlayinhlayi letiya mi hi byela ku tona ta ku tele va ka mhani, me ni nga yimi na tona, mi fanele mi rhanga mi ta ni komba tona ku hi leyi ta kuma. Hi ku loko ku ri ku sukusela hi 12 ku ze ku ba 1:30 a ku nghenangi na wo xisati na wun'we, mara mi ri tinhlayi ti ri ku tele va ka mhani va tele va ri ku vo yingisela a va ngheni a va twana no mi kambe wena ni ta ku byela ku wena a va twana no yini no nghena va jakatseka va vulavula vo ti yingisela. Loko va nga twana no jakatseka a va tshami kwale khoneni va khoma khona hi ta jakatseka hina. A hi hlayisekeni Bothphetho, mi ya vhota kahle mani, mi ya vhota kahle, mi vote tolo, mi ti khoma kahle. Ni vote tolo mina a ni mini special. Ni number 3 la ni nga kona ni la ku ba xihambani bela liya ni yi rhandzaka. Inkomo makheso swinene. 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM wingisera ku ako hi kora a hi ringeteni ku ni hleka. Bothphetho njhani papa hi pfukile n'wina mi njhani? Pfuki Bothphetho mativa ka man'wani hina na wona ko va that's why ni ku loko that's why va ku wa ikhayima ya leri wa ikhayima ya mina Nizeni bana problem tole Bothphetho, that's why ni ku vanhu swilo leswi va ngo i special vote va swi tivisa ku swi tirha njhani. Special vote Bothphetho na ku byela problem yin'wana yi nga humelela even a va ICC a va swi tivi va endla yini. Special vote ka munhu loko a nga swi tiviku, ka vanhu loko va nga koti ku famba, vadyuhari loyi a nga ta ku me ni nge swi koti ku famba or milenge ya mi ya tlhavatlhava, ni kombela mi ni endlela ni ta vhota xi endleli wu vona Bothphetho. 2 longo ku fana na n'wina mu ku Mindzuku va ni komberini nghena ni nge swi koti, xi nga endla ni tirha overtime liya ya voma a ni vheli holodeni Mindzuku n'wana n'wana swi tiva but Mindzuku ni nge swi koti, ma pfumeleliwa ku ya vhota special vote. Mara Bothphetho loko mo swi vona a ni swi twisisi kumbe swi nga swi kha swi endla hi ni nge a ni la ku kongoma vandla hi vandla leri nga kona vinyi va rona or swi endla yini, ni endla ku vula hi tiko no kombisa ku na tiko rin'wana Bothphetho special vote i 95 wa vanhu tolo va endli 21 va isi va tlhe va vutisa va ku vanhu lava swi kota ku famba va vhoteni kasi mana nga endlanka that's why a ni swi twisisa swi ndliwa hi nawu Bothphetho. Swa ndliwa hi nawu hambi va ri 95 hambi va ri 95 a ni ri phela i nyika xivangelo
yes iku hikokwalaho ka yini we ku ila ku vota van'wani va vota hi mhaka ku minduku va ta va ri ti-party agents perfect van'wani va vota hi mhaka ku minduku va ta va ri ku tirheni swin'wana sweswi mi nga nyika xikombiso hi swona se a swo vula ku munhu loyi a ya ku ya vota minduku o fana va ri muhaxi ntsena kumbe ri phorisa ntsena kumbe ri yini se swa endleka emugangeni walowo va fika 95 bot pet mo ni mi byela ni nga kanakani leswi ku ri ka 95 yaleyo tolo va nga va votisi 21 vanhu va tela va va kumanga ni va swi kota ku famba ende vanhu lava nga va endlisa special vote a va va byelangi nchumu sweswo hi ta mi votisa na ku zama ku kochakocha munhu nchumu ta lava va kumanga bot pet se swi vuya njhani ende vanhu lava loko va va ya vota xa mundzuku xa kona a va ha pfumeleriwi ku a va register serat pack ri na special vote ende va kona va aware hi sweswo swi tirha njhani antilo ku ri manitwisisa na methu ne ku mitwe so hi problem but that's why ku hana problem la mani n'wina ku hava problem vanhu vo vota loko va nga ri kona sweswo swe kambe na hi khutaza ku vanhu a va yi ku voteni khenseni mingisero meni a khensa hayi na me ni khensa ni vuyelela but pheta yini ni vote vhe ya kosi ku hetelela mndu me ni vote tolo ni mi byela ku ni vote tolo xivote ya mina i xihundla mara ni vote tolo bye bye famsese swo vikiseri ndlela yaleyo 0860002543 a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini lava hi lava vulavulana na vona va xisati ne va xisati va karhati masivona a va fana na hina a hi na karhata hina va xinuna hayi a hi kumeni va xisati hi twa vona ku va ri yini vona va ri va vota hi mhaka yini va xisati ntsena hi voni bulaka na vo sweswi ka 0860002543 kambe sweswo hinkwaswo ni ta swi endla ntsene loko ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini ndlela yin'we ntsena leyi ni ya ka yona hi leyi 0860002543 la ku vota la ha vota la mutsingiseri wo sungula hi loyi inhleka inhlekani buti kalanga mi pfukeni hi pfukile hi ngovo hi pfukeni lizimathebula laidlo inkomo silezi a Bushbuckridge ahe ni ya kwali ri namuntlha minduku mundzuku leri xaka futhi loko mo ni vona sweswi ni sungune tolo mi ya votela mbalela phati ya mina leni rhandzaka mi ya votela mani hi mhaka yini ni ya votela Cyril Ramaphosa hi mhaka yini I am today hi mhaka ya yehe leswi va nga endlela swo ANC okay ni tshama ndhawini ya kahle hayi a hi hindi kwalano sweswi mi nga vula ku ni leswi mi nga xiswona hi mhaka ya hayi hunde hi ku leswin'wana mo canvas loko mo ni la pizza a mi ta swi tisa xa ku mundzuku ku va ni mi twile 08600025 a swi byi swi hloyela leswi hikokwalaho ka yini mi hinda masivo ke ta wun'wana hi loyi nhleka aye mfukile khala epfukile minjhani sisi pfukile vayingiseri va xisati vo tala va mi yingiselaka a ni ri vo tala i vatswatsi van'wanyana a va swi koti ku hlamula tifoni kumbe ku dayila tinambara ta vo va mi fowunela loko yingiseri lava lomu switandini vatswatsi va mi yingiserile swinene la ka mhaka leya ya ku vutha ne loko mi hlamula ku na un'wana a nga siya voice note ya ku ma ona sesi hina laha hi xivutiso xexi hi nge le ku vutiseni hi ri mi ya vota mani hi mhaka yini ntsena ni vula ku swona nghenani ka yona loko mo ze mi hundza se ya ona alright hayi ya mina voti yona a yi tumbelanga va ku ni ya votela yini ni ya ku voteni and leswiya swa special vote unfortunately information vo tala a va yi kumanga mara mani yi kumile se mara a ni ta ku a yeni ya vota hinkwenu un'wana na un'wana vutihlamuleri byi le ka yena kambe loko a hi nge blemani ku ri hawa a ku fanele ku khomi vandla ro karhi loko u nga yangi ya vota ni metwela a khensa swinene hambi sweswi a va le ku hlamuleni xivutiso lexi hi nga vutisa xona hina hi vutisa xivutiso xo olova lexi hi lavaka ni lava ta ku loko ni heta laha ni kuma thali ni kuma tinomboro a ni hi swo ni lavaka swo ntsena 0860002543 mina ni ya va vota ncindani hi mhaka ya leswi
ku fana lava nga sungula sweswo hi hinda a ku zi ku va na nchumu ma vo maka ko 0860002543 n'wani loyi hleka Ahee, sesi minjhani ni pfukile n'wina minjhani? hi pfukile Mina vito ni Fesmas Khungwani. Mina ni ya votela ANC. hi mhaka yini Hi mhaka ya ku ni lava ya endla correction ka swilo leswi yi nga tsandzeka ku swi lunghisa. nemetweni Ku ntsenga ku swa antswa ku va nemetweni kwalaya ka ku mitimi la ku endla correction nemetweni enko Okay, so bye bye. bye bye sesi wa mina 0860002543 n'wina mi ri yini i nhlekani ahe minjhani hi pfukile minjhani hayi pfukile mina wena ka lava ya va ku hava se decide kumbexana mutshana vusiku swi nga mi tela ku ni ya vhotela mali hi mhaka yini na sweswo swi kahle undecided hi mhaka yini xivangelo ku a nga ha tshembi munhu hi ku lava u nga va vhotela ku sunguleni va ni disappointile lavan'wani u kuma ku wa chava ku va nyika chance because a wu tivi ku va yime kwihi kumbe vo to fana swi to qhuveka swi kha swi fana na leswi swi nga endliwa khale so kumbexana ni hleketa na ku ni pfala matihlo ni langa yin'we kahle leswi hela xika ku mara ku vhota kona ni ya kona ni nge tshami ku ya ku vhoteni khensile sesi wa mina kenzo thank you inkomo hi la tihlayahlaya ti vulaka so hi va kola va nga se va nga se teka xiboho ma vo a mi twenini 08600002 swi olove njhani leswi hi swi lavaka un'wana loyi nhlekani ahee minjhani hi pfukile minjhani mani na mamasanda na verifarisi ahee ni vulavula ni nga tipfinyingi na vhotela phati leyi nga ku fumeni sweswi hi timhaka ta ku yo se yi xurha ya ha ri na ndlala se i ku lunghisa ntsena na vhotela movha wo fana mi wa ha ri na ndlala lemitwi a hi ri ya mi vhoteli mani mhaka yini hi ri mi vhotela mani mhaka yini ntsena ku ndlela ku mi nga ngheni mi hlasela van'wana ni mi twile khensile wa mina nkhensini veri vaxuri ya 0860002543 nhlekani Ahee Khalanga. mi pfukile ka sesi Hi pfukile hi ngopfu mbulava na mani Fobia la ka n'wamita Rwanda. inkomo mani Ha rasha mundzuku. Khalanga. ni mi yingiserini Rasha ya ku vhoteni mani Charlemagne ti fambela na Papa Penny loko a vuya ni ta vuya na yena. Papa Penny ve le ka ballot lava nga kona ta va lavalava kwala va nga kona mi ta va lavalava a ni nge vuli ku kwini mara ni landzelela vona ta lava hi nkondzo hi mhaka yini loko ku tisa ku cinca ka swin'wana ka Papa Penny va tlharihe ngopfu loko munhu a tlharihile ya kun'wanyana swi vula swa ku laha ya ku kona ku na vutomi ni mi tweni mani inkomo Khalanga inkomo 0860002543 wena u ri yini i nhlekani minjhani Khalanga hi pfukile minjhani hi pfukile loko i vula ku ya vhotela mani kwala moyeni va nge ku vengi lavan'wana swi le ka n'wina mani ngheni helo kwala a ni ku vula eka n'wina me munhu nga vuli Khalanga mara a ku vhoteni ya kona na vhotela munhu loyi ni n'wi lavaka ku no a ni vhota a ni lunghisi problem i ku ya vhotela munhu loyi ni n'wi lavaka ene mi ya kona minduku ani swa boha sweswo hambi vulo namuntlha na sweswo ku vanhu vo karhi va foyina kwalani va ku xikolo njhaninjhani swikolo hinkwaswo va hloniphile siku leriwani va vuyeterile vana va xikolo hinkwavo ka vona va hlonipha siku ra mundzuku se mina ni ya ku vhotela futhi a ni mbambeli ko va ku a ni chava ku vula la moyeni va nga ta mi zonda va nga ta mi zonda va ta ni zonda va ni ba nhloko leyi se ni nga ku vhoteni mina mundzuku swa boha i xikalavito bye bye khensile la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona yi vana ku byela hi sukeli mhaka voters roll ya Afrika-Dzonga ku nga tinhlayahlayo ta vanhu lava va nga titsarisela ku ya vhota ku tele vaxisati ku tlula vaxinuna loko u ya tirhalini ko va ku tele vaxisati ku tlula vaxinuna a ho swi sukela a hi swi weli swa hi va hinde vulavisisi se ha swi tiva ku n'we mi tata kwa moyeni mi ta rilela kona mi khwaya xikolweni xo karhi va se va hun'wa swi ku yini loko va ku tanani hlengeletani a mi swantswa mi ya ncuveni amukeleni va mhani hi va mhani nga ri vo va nga ta hi tekela tiko leri va hi yisela rona kun'wana va mhani hi nhlekani minjhani Buthata se swa mina hi pfukeli n'wina minjhani
Ipfukile. I can't. A ku voteni yako. N'wina. Mina. Hi mhaka yi. Mina hi mhaka ku mfumo lowu nga kona mani si vona xihoxo. Loko ni ta va ni vone xihoxo kumbe ni ta cinca nkarhi lowu taka mani se xi vona. Lexi ni nga ta xi vona hi matihlo ya mehe swi vula ku xi fanele xi lunghisa hi mehe n'wini. Nemetwini. Ni ya votela Nemetwini man, nemetwini. Va vurini mani. Wun'wana mani hi loyi. Ndlekani? Nwaxi. Minjhani mani? Hi pfukile ngo vona Khalanga. Hi pfukile. Na ku khensa loko mi nyiki nkarhi na va mani. Mara bera mo didlimbetana mo ka mi nga foni n'wina hi nkarhi wa n'wina hikokwalaho ka yini mi nga foni loko van'wana va foni. Oka hi nga swi koti ku va susumeta vavanuna lava na matimba va hi rhangela. Okay, n'wina mi ri yi? Mina ni ri ni ya ku voteni pfuka ni sungule ku vota loko hi nghena ka xidemokirasi. Okay. A ku kota ku va na lembe leri ni nga tshikeki ku vota ene ni ya ku voteni mundzuku. Hambi ni ya mahlweni ni hlamula xivutiso xa n'wina. Ina, a mi twini yo wi? Xivutiso xa n'wina ni hlamula kahle futhi ni nga chani na nchumu ni ya ku voteni ka ANC. Hi mhaka yi? Hi mhaka ya ku ANC yi fanele yi ya emahlweni switshembiso leswi yi nga hi tshembisa swona yi fanele yi ya mahlweni yi fikisa emakumu hi ku loko langa va nga vandla rintshwa ri ya sungurisa hansi kasi lava va yisa emahlweni. Nemetwini. 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Xivutiso xo olova ngopfu lexi a xi ndzi xi hlupha a xi hluphi un'wana hi loyi enhlekani ka sesi. Aye Phupeti minjhani? Epfukeni n'wina minjhani? Ni sungula no vulavula ka Munghana Lonene. Ya amamukela. Njhani la? Mi nga zi mi vulavula na SVG va le Midlands aka Chauke. Inkomo SVG a Midlands. I zone man? Zone 1. Zone 1, okay. N'wina mi ri yi? Mina ni famba na Action Phupeti. Action hi mhaka yi? Action SA. Hi lava ku vona ku cinca kumbe loko ni ka van'wanyani chance kumbe u nga va na ku cinca. Nemetweli sesi wa mina khensilani? Ni khensile papa. Tata 0860002543 mbatu vete ni khensile papa. Ai mativa na papa. Un'wana mi yingiserile nhlekani? Aye Botsat. Sesi wa mina minjhani? Epfukeni minjhani? Epfukile. Mi vulavula na Virginia la Mamelodi. Aye sesi wa mina. Mina ni ya votela ATM. ATM hi mhaka yini sesi? Hi mhaka ya ku ri ni xirho xa kereke ya kona na manifesto ya vona yi vulavula na mina Botsat. Ni ri. Ni mi twile sesi wa mina hlayisekani la mi te mi le Mamelodi? Yes, Mamelodi. Mams khensile sesi wa mina tatane. Bye. Aye 0860002543 ni kana ku haxela tweak kusukela S8 a Mbombela. Wena u ri yini nhlekani? Minjhani? Hi kona hi ngo vona. Hi pfukile. N'wina ta n'wina timhaka ti ri yini? Mina ni ri ni ya kona ku hlawuleni. Ni ya kona ku hlawuleni ya hlawula ANC. Hi mhaka yini? ANC mina leswi yi nga hi xiswona yi kusukela loko ni sungula na yona hi 94 na namuntlha a ndzi tshama ni vona xihoxo xa yona. Okay. Nemetwini. Se mi twa yi ri kahle ka mina. Nemetwini man. Inkomo tata 0860002543 ayi kuti wena mingisero me we kwala nga ko vote yan'we xihundla ka wula a mi sindziseki ku nghena hayi ene na ku vulavisisi lebyi byi nga pfuni nchumu a byi vuli nchumu hi nola ku twa n'we ku n'we mi ri yini byi cinci nchumu lebyi hayi ko ayi amukeleni un'wana hi loyi nhlekani Minjhani Botkhalanga? Hi pfukile minjhani mani? Hi pfukile mi vulavula na N'wakhalanga. Ahe. Mi va byela
lava tshamaka va kha va ku va lava hlatswa ku hayi hlatswa va ta yi kuma mina la ta hlamula ku mina se already ni votini ku ya vota ni tiva van'wani va kha va vulavula ku ri va ka munghana va ta swi vona njhani va IEC ku ri se munhu loyi a tini kumbe a va tini va ka IEC kumbe a va nga tangi a va nga aleli munhu mina a ni nga zangi ni register special vote loko ni ya tolo va fiki va ni votisa and a va ze va vutisa question loko u famba munhu a khomi pasi a va ze va ku konanisa va fika va ku pfuna ende xin'wanyani vanhu lava va tshamaka va ku vona a va voti it means va nge complain a swi hi ku u vota a ku fositeli munhu ku u vota yini u vota very vote ya wena i xihundla se loko munhu a fika laya kambe sweswo na mitwa kambe like leswi hi nga ka xiphemu lexi hi nga ka xo sweswi a hi sweswi n'wi mi taku na swona mara hambi swi ri tani cancel sesi wa mina hi swona mbana siku lerinene vanhu va yi ku vota a khensa hina hi lava va nge va ya ku voteni hi va vutise xivutiso hi lava nhlamulo masimo sweswo ntsena n'we mi nga hini a ni mhaka yikulu la i ku hi lava ku kondletela na ku khutaza na ku tiyisisa leswaku vanhu va ya vhota hi swo hi khutazaka swo ku famba mi ya vhota a ni ngo loko twa un'wana kha vula vito rin'wana ta ku na mina na hayi ni ya vhota hala hi mhaka ku luya ni n'wi twi a vula leri masimo sweswo taniya famba mi ya vhota vekani vana na vutihlamuleri vavanuna va kwati ngopfu wayi ni nga va nyika mi kwatile vavanuna ku wayi ni nga mi nyika nkarhi sorry n'wina mi tshama mi ri kwa moyini va kha ti bulela masiku hinkwawo mi va byerile leswi mi lavaka swo a swo a ya vukele kwa vikiselo nhlekani Hello Botat. Ayi sesi wa mina. Minjani? Epokile sesi n'wina minjani? Epokile. A khensa. Na mina mi ku ni ku voteni. Fambani sesi wa mina. Se n'we mi ya vota. Ni mfanele ni ri la Pretoria East site ya vo Moiklofu kwa. Oh yeah. Mina ya votela ANC ya xihundla. Ni mhaka yi? Mina ni se vona xihoxo xa yona. Hewa. Vanhu va busy na ku a hi se vona xihoxo xa yona. Okay. Ni mi twile vana vile ku yena swikolweni sweswi ka ha ri hava n'wana loyi a nga tshama kaya n'wana o ka nga lavi ku dyondza sesi wa mina vana ve le ku dyondzekeni hayi mina hi ndzili kwalano hina hi lava laka ku mi nga hlamula kona ni khensile sesi wa mina ni swona inkomu sesi a khensa Boxer xitolo xa wena lexi xi rhandzaka xi ku nyika swo tala loko xava Inkomazi medium cream mask 1.8 kg timbirhi 50 rand or gold tomato sauce 700 ml na golden ray mayonnaise 750 gram hi 60 rand u nga pfuki wekela mi xavela henhla ka le ka Boxer N'hweti ya May yo tlangela ku velekiwa ka Laduma Hardware ku hava ndlela yin'wana yo tlangela handle ka ku nyika mixavo lowu nga ta ka u nga pfuki u yi vonile nakan'we kuma IBR roofing sheet 0.4 by 6 meters hi 399 rand ntsena 2,500 liters ya Africa water tank hi 2,099 rand ntsena na aircon ya 12,000 BTU hi 5,499 rand ntsena swipexali leswi i swa ti 24 ku fika 31 May 2024 Laduma where you save and score 0860002543 kulo salt mina ta khume ntsena hi huma so anda ka sweswo nongona ko tsumba na mina u ta vuya emahlweni a Ngoveni kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mina ni khalanga pet Mathebula khensa swinene loko hayi lombe ndleve kwala nga hingisela uri kola Gauteng Mpumalanga na mfuwa Limpopo na kuma ka audio streaming ya Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana yi loyi enhlekani Ayenzani butchat sesi wa mina ifukile n'wina minjani Mfukile ngilavula na Virginia Mthethwa. Ya sesividi. Yeah. Akhensa sana n'wina mirhi. Mina na vota mzuku na vota la ANC. Hi mhaka yini? ANC kahle na anse vona xihoxo kayo from 1994 until today. Nemetwi. Ani vona ile right ka site ra mina. Nemetwi. Inkomo khensiwa. Inkomo seswa mina. 0860002543 wena u ri yini un'wana hi loyi nhleka ku na munhu la aye Botat sesi wa mina minjani hi vuya njhani hi pfukile ka sesi ni xikalavito n'wina mi havito loyi mina ni na ta vutisa ku lava nga mitharona tiviwa ngopfu kahle yo mhaka ene hina la ka nongona kwa hina ka vula hi tshama kha hi vula ku xikongomela ha nduma ni hayi nduma n'wina mi ri ina hayi famba na ANC hi mhaka yini
Ku hava phatheng enikhomaka Butpet. Cancel. Manethu. Namedwa. Hello. Hello. Hello Butpet. Yeah. Hello. Ay says ay amin lahlekelani ngami ithu. Yeah. Miri mihlisa kuyini? Nirmen famba na ANC. Emakayini. Ku hava lwanga nikhomaka sweswo swinyana Butpet. Oh. Loko ndi tshama hansi ndibuka. Nemetri. Cancel. I cancel swinene. Mani nghenela manithu a ndzi la ku vula nchumu. Mavonele yo la ku twa wo 0860002543 salimente kombo ntsena. Un'wana hi loyi nhlekani. Nhlekani buti minjhani? Sesi wa mina hi pfukini n'wina minjhani? Hi pfukile papa mvulavula na Manhlungwana a Foslo. A Foslo res minjhani Manhlungwana? Hi pfukile papa. Ai mativa la Foslo la mira hi minaveli n'wina mi ri yini? Hayi mina buti ni famba na ATM. ATM. Ni tirhisa kona sa kereke ya ATM. Hi mhaka yini? Hi mhaka ku kereke liyana ya ATM ya 12 apostolo pastor wa hina i te hi fotela yona. A endlela ku tisa ku cinca kumbe ku twana a parliament. Okay. Hi ta fambisana na kereke. Oh, okay. Nemetril sesi wa mina hlayisekani la Foslo aneri. Inkomo papa. Inkomo 0860002543 ayi 21 hello inhlekani. Inhlekani Butpet minjhani? Sesi wa mina hi pfukini n'wina minjhani? Ni pfukini sesi wa mbilu yi wini. Mina i Butpet na liyisaka. Sesi wa yini? Mbilu yi wini. Ai. Mavito la mana. Okay. Sesi wa mbilu yi wini n'wina mi ri yini? Hayi nativana. Mina i vote ya mina yi yisa ka Action SA. Hikokwalaho ka yini sesi? Ni no twa vote ya mina ku va nga yi kuma and then na valungu va mina la Butpet a ni maso yi fale i linga ku hayi khona ku yi xikhoma xi ta ku tlakutlaku va byela ku hayi Action SA i nga yi votela se loko bya ku ni yi voterile a mi no fika lo cinca kwa besa va byela ku ni votele yona. Sesi vula n'wina na hembela musi la namuntlha la moyeni. A ni hembeli. Okay. Na ta maso na ta lo n'hweti hela ni ta va ni va byela swona ku yi votele mi byele mnduku. Ku ta ku ni ho sungula la Diepsloot. Nemetrini man. Ta ku u bu hi 4. Nemetrini. Izo Butpet. Okay, answer. 08600024 vari mhana mbilu yiwi. Ikuyini kumbilu yiwile. 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mi ngiserilo nhlekani. Hello. Yes. Ni pfukini Butpet. Sesi wa mina hi pfukile hi ngovo. No sungula ku nghena mntana lowu na malembe ya mina lama ta ni nga na wona namuntlha. Mangani? Ni na 46. Ho moto lo 46. Ya tirhise swin'wana ku ni tsandzeka ku nghena kwala ka radio ya kwala kaya kwala. Na khensa swinene ami amukela mi kote ku nghena namuntlha n'wina mi ri yini? Mina buwa wa ka Mashele ni tshama Brongo Street Nkangala mara namuntlha Minduku ni ya votela ANC n'wana papa. Hi mhaka yini? Ni ya votela ANC ni lava ku la yi nga jina kona ku hi tshembisa yi ya mahlweni hi ku lava tako lava va ta sungula kwala yi nga sungula kona yona a yi mahlweni. Nemetrini. Ni navelela ku wina. Nemetrini sesi wa mina 0860002543 n'wingiseri un'wana hi loyi nhlekani? Minjhani? Sesi hina hi pfukile n'wina minjhani? Phoxi yankuna ka Dinga. Sesi Phoxi. Ni pfukile. O tlhelela futhi ka vupfuxelana ni pfukile Sesi Phoxi n'wina ka. Xana ni na ya ku Butpet. Ni ya vota ANC. Hi mhaka yini? Ni tirhile kana mabazi mo ya vana ku ya exikolweni ma kona ka dyiwa. Nemetrini. Nemetrini se. Mi te smani Sister Nkuna. Ka Dinga. Ai, va ti tsakeri Sister Phoxi ka Dinga. Ka Dinga vo ti vulavulela hi vana kona va le xilungwini. Ka Dinga vo ti vulavulela 0860002543.
tsundzukani ku leswiwani a swi vula nchumu leswi ni a swi swi vula nchumu u vula ku twa ku kambe ku na mavandla lama ma nga vuriwa laha hi nga matwa ku na lama ma nga ri ku vuriweni ku na lama ma nga va nga va se teka xiboho va sesi na vamani lava va nga kota ku nghena muhumelerisi wa mina ante mara na un'wana okay veri va na un'wana a ni ku hetini nhleka sesi minjhani Bothek? Sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile. A khensa. Mbuyela na hlahla ku tsakamiye xilo swi nga ku nghena moyeni namuntlha. Ho ya hlahla ka miyexe. Ya. Okay wena u ri yini Nhlanhla? Wena votela ANC Bothek. Hi mhaka yi? Ku ta ni rhandza na swa president wa kona. Dimitri. Tsona. Mina ta ku yini mina ni nga vuli nchumu muyingiseri wa mina mina leswi ni nga vulaka so i ku na mina ni tsarisile ku na vota ni ya vota ni ri Polokwane se leswi ni votaka ni ri Polokwane swo vula ntsena ku lani hambi no tlela kona mindzuku ni fanele ni va ni ri Polokwane ku tiyisisa na ku vona leswaku ni ya vota na ku venyi va xitichi va tiyisisini ku un'wana na un'wana a va a ri laha a tirhela koho ku swi ta ka swi nga vangi ku kavanyeta masiva ni mi byeri ku tana mina ko hlawuleka leyi nga ta va yi ri koho ku na nongonoko wa tiko wa xitleli lowu nga ta va wu ri koho ku sukusela mindzuku hi minkarhi yo hambanahambana kwala sikwini mo tshama mi ri endleve se swi kahle ku lava va nga a the rock a Midrand va va Midrand lava va nga va a the rock a the ranch va va the ranch lava va nga a studio 4 va ri a studio 4 hi ndlela yeleyo nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula yeni ni mahungu na misava na nkosi na Chauke kusuka kwalano nongonoko dzumba na mina na Ike Ngobeni vana na siku leri mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ni vula n'we na vula nga kwala tlhelo ka n'we tata tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula aku hadiwi makenya hosi nga swi sweswi vanhu vo te ndlela migcineri ku teka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile ku necha ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo ka swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku a tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula